Üte gününden günde oğulurbu, terapötler, Alексей Семенович, Agafya Arsenьевна, Bilgi buna hotkinler cegergettere ulgar maktabıdın billeri etibet bu kartinne geleri lehitteriger bihi olurdu manna gelenler bu kulturaga sıstanlar kere eygega verenenler ondan olukturugar üçüye kihi bolan ulardan takalarıgar botan naraskırına söttünen, duhovna söttünen saygılara sünken bollaga diye bari onu öykübet mihiget don elbe olar cegergen bugütünen Кепсәтәккә мин бия соглаппын. Бу кран оглыгын оглырым бары эме музыкальный школаны битәр биттер. Мин эме бен художественный школаны битәр битеп, Петухов Михаил Романовичка, онан туа художественный династия дип күрдесем, музыкальный школа инен. О күрдек эме Алевтина диен кин эме үчебайды учтабыт Павлов Иван Степановичка үчесе тилакты көрүнөн битәр-битә, эмигинега макталдык муңра соқ, оголор бут үлһит жон болуқут. Бу художник үләдә олус сыралах, элбах тугы эрәер жаныры буланнамыкын баратып ситияктакын, ортотута барган кемспәккәгән бу манны бастыгы класстан һәгер выставкага тиксерден ол улахан ситихи оголор. Олбара мен эме художественный школа веремитин гынан баран манны выставка инден отон ол сагына галерея бары болду, бары мен туруретлер булдайты. Биленеде музыкальный школа коридорунан бүдәрәтә. Ол кырмыр бисими республика барам теме басты дигән әйтеп. Онтан эме художниктар тахсаннар билген үлеле камсыз җаллар бир республика бүтәр туга жана булган онтан улардан тагыстак битте. Ол күрдек бихевиор учуталбытыгар, Агafya Arsenьевнага бу жекерген атыттан нәйбит бу кере сибекки жөлбөтүн туттаряктытын багара быр. Olur deytin tugun oğulurga kamyetin gördürdüler. Nahar kıhaldan yüceği bardık veretler, ondan oluz izlediler. Törüpütleri emniyel hitini varlıklık tümbüde. Bir var emniyel bir simya bulduk bolu, ondan verip eğitini öylüktük demin emniyel bildiğini. Ola kapasya. Ата мен төрөппүт Дишковский Евгений Николаевич мен кыгым быйылгыттан бул намнагы ого искусстводан осколотер үйрөнө кирбите басты класс бар булла яна 10 саатта. Онда бу быйыл бастыгыдын бу тока выставка кытында бәтин үлетин выставка кини үлетин ата выставка келдилер. Бәбет эме долгуен үйрөн көтөн турабыт. Манда улхан выставка кытарта. Аты бихи мактана тебет учталбытыгар Агafya Arsenьевна кини манда кагаллан оголор кытта үлелириттен манда тука үчөйгө оголору үчөйгө сыгырарттан тука керега тардарыттан онна иникетин даны бихи ето туктокпут төрөпүттөр атарыттан эме бемне жокпут тук бар выставкага эме кытта атыкпыт. Орто улум ата бу аме музыкальный школа беремите, тока кини тука фортепиано үйрөнөдө. Бастан тука мекелер аргымытым, тука рухига, аны саха караба болам кейин келбекке калбыта. Онтан кыспытын бу кире хатапыт ратта, бир сылкале жупутер саскет наха каражебиттер. Кас 10 састыртылау тебиттер, олен хаял кырдык токтоопут. Бәм кыгым санайта кара сааттан олох уруйдурун сөбүлүр. Прямо эти уяңа денеме ургуйга ток бар конкурстарга инкеттерде. Тулукчаңа да. Онна бу быйыл эти конкурс инас опыт. Конкурса эти отбор кудук аспопыт онна да. Ката тиксен килбипет. Үйрөнөчө атын булпыт. Оголорго көпийне практика оңорукпун баарабын дебитим хэ. Бу учуталым кенин хайякпын баарабын, аны программага нук бар көпийне практика ден. Оны сөннүк күрөктеги бир тох маннык катастар күрөктеги биллер биттере. Бу тохтен натюрморт великих художников глазами детей ден хэ. Оны именно копиялан оңороллорду. Но мен учуталым үлелерин оңоттор окун барбытым. Онда манна калеме көрдөспүтүм, манна
Екатерина Петровна сөбілеспейді, ана оғылары манна ағылан өлелеп бекпейді. Осы тоғыз оға өлеті тұрды. Оғылары маттан жанардақты өлеләділер, оны хөбіләділер. Конечно, биллер художник өлеті ұраққан, но тек алларынан қаяты бұд, оғыларым өкшілері бары бір местеләқтер лауреат болулар, дипломан өңінде болулар. Төндігі төрім өлелік біт дегенлігін, мен творческий өлелейбін, меканникетті персональный выставкаңын арыярын ебінден ханығын. Мен Павлова Милана ден аттақпын бастықыз намский школаға верінуін. Натюрморт ұғырыдырға хөбілеуін. Мен әте ұрғыю неделіні бұға ұғырыда бұдым. Оны меха әте рақым бағай ұрғыю әті. Я дорисовывала где-то 3 дня. Сначала рисовала где-то, зарисовывала тут с фото где-то 2 дня, что ли. Мне понравилась, если честно, эта картина, потому что здесь огромный такой бронзовый самовар, и еще очень много таких вещей. Хотелось что-то такое сложное нарисовать. Сложнее всего было нарисовать где-то стены, потому что там зеленовато-желтоватые такие вот цвета. А охра у меня почти закончилась.